policy makers singsina makoi miyeng si sandaba haitare makoi miyeng si oyet suna yengba haitaba inclusive oidaba miyeng sandaba aduga thabak tawba matamda akhoi inconsistent oina yamna phajana systematic oina thabak tawnanabagi policy program adu puthoga chananaba honadabagi yam sangna sum madugi kaitharakpa asoiba pot makhak leiriba asoiba se kadai phau leibage haikanda official singsida officers singsida moigi mentality da madugi potu churaga leikiba makoi sense of responsibility ba moida kaitharakpagi pot ama yauriba sesida ana akoigi state sida leiriba officers singsina makoina phami base masigi chauki sigi oba sense of responsibility se masi phajana leite abo ado akoigi miya taba akoigi bondi do akoigi prisoner do madu akoigi thabak puthoga lambaba thabak suan bada yopak akoi pairaga yopak na akoi lepak tawram bado adaida akoi yopak si mathak ta thangkat uraga makha da lepak ta thadar tringai marak sida mogi bel do kangsi do tarkanda akoi yopak to lepak to da mu halaga thadar amgi mota maningom da thadar amaga yopak to maningom thadar ama chakhi do adugi type ki thabak khusu ma akoi gi state civil officer singda lei bese mafam khudi mukta thengna re example lama khaktanga ai madui matang dai panjaram ge kamai to hakani smart city mission ne na lai smart city mission si makha da thak pai khale adu gi smart city mission ji makha da thak pai kha minu thong da gi na sanjen thong phau gi lambi se si matang dai lak sake se jira koilas thab gi potama tawi ko si pra koilas thab gi pot si ma torame asom nakanda case leidana yokshan ba yadaba sokpa yadaba area angkhakti lei madui potuna tongana thamaga akoi chekon phaugi nopok thong leidi se si phaugi marak se sigi wafamni aregi drain sema eba drain gi sema pura complete oina drain se dum sema me aregi drain mathakta tiles thai maduma complete oina tharame ado somna kanda river ban haitare akoi retaining wall se masi semak pagi matang se sida yamni irregularities oiba adumba wakama muka leireba masina muka kamai taw yakana masi pura sangna haujiki haribase anauba khoigi kano se retaining wall se loina thungna tobibai mota hanna matat leramba singdo ayam khaidudi adum khara cosmetic tawsallaga taisan dan sallaga dum thambira bakaina su tawba adagi khara amana muka tawba simai tawba sina march ki 31 phawbagi manungda tawhobam khaidudi bill saraga makoi thikadar singduge bill pirani aduga tawhodabam khaidudi smart city si close tawsalani na mu harapa kansida official singsina yadabam khaise sitha nanthaba leihodana magi piriba matam dugi manungda phajana loisanna ba makoi laaga phajana yengsallaga hujiki dakar lebam khaise march 31 phawgi manung se loisalhauna baina thabuk to tawbiram dadana ne hujik si akoi retaining wall yadaba ekta nong surakpa kanse sing patharakpa adagi kaigedaba mafam mya kaiba mafam mya bamkha akoi lep out toraga thambirame ba march 31 di lan khre loisal laudreba Arudi India government tagi afaba smart city gi achowa mission lama project ama puraga state laga so enforce story ba makoina masi pot se amna effective oi ba amna fazaba productive oi ba pot ama onthokpa ngamamdre ngamhodre ba electricity department ki asoiba lei makoi ki electricity department ki sum makoi pochai sing do lothokta haina toraga leiba adi smart city ki kangbu su electricity department ga jumchan naraga electricity ki leiba pochai sing se mafam chana hongdo hallaka hairi mafam se retaining wall loisal hoba march 31 phaugi manung da tawgodab thawto tawhogde ba officer sing chena makoi ki coordination leitaba makoi ki sense of makoi ki kanodo akoi responsibility do masi tawhogda ya de tangai fadana masi tawhogadam ne habi wakal jo leitabadagi si pochel lep out toraga leiba si example amagi wani state sida leiriba mafam khudimakta masigi khoi ki kano se loophole se sumaina loina thoibane ba aduna ngasai garbage gi issue se municipality na phajana dil tawtri se
करीगिनो इम्फाल म्युनिसिपालिटी से अदु दिल तौनब लैरिबा नत्रबा इम्फाल म्युनिसिपालिटी ना मागी तौफम थोप मथौसे तौदबतगी हारिबा पोसी ओइरेबनेबा अदु हुजिक ऑफिसर सिंगसिदा हंगुकादनि मदुगे फैक्टर मैम मदुगे कोज मैम हाइरपदी यायम अखोई मरक अमा अखोई मिनिस्टर ममांगदा मिनिस्टर अमना पालिंग लेरिंगे बहुत मंत्री ओरिंगे मतमदा अमुका माइदु इनोवेटिव ओइबा आइडिया अमा ओइना एक्सपेरिमेंट तौदोरिबनि हाबि वखलदा अखोई बाजार मनुंगी करी अखोई लेरिबा फताउदि सेंदोपै थबकसे मसी कनागोम लनाई लुप खरदा अखोई कनो तौबो पिथोकपा मसी सिस्टम से तौरगा अमुक चथादना अमुक तौ लेरमेबा द खर लेरकांद मदु अमुक तोखरे अखोई खाले असलनाई का ऑर्गेनाइजेशन सिंगदगा पिथोक खोथोक तौरइसे खर इफेक्टिव ओइगदो माले मसी सोइदना मसी प्रोडक्टिव ओइनी हाइनगा अखोई थाजरुइबको खर लेरकांद अमुक तोखरे करी नो ऑर्गेनाइजेशन दो पैसा पिबि दबैरा नत्रगा करी तौबैनो फंडो फज मतम चांदा थादोक पि दबैरा मदु मैनेज ओबो गमक तबैरा करी नोमदि लैरेबको स्वाइना लैरिबा अहोबसे करीगिनोबा बहुत की लैरिबा कमिश्नर की लेवल दा बहुत की लैरिबा मिनिस्टर की लेवल दा बहुत की लैरिबा डायरेक्टर की लेवल दा बहुत की लैरिबा ऑफिसर सिंह के लेवल दा मसी यामना फजना खाना नहीं नरगा मसी सरक सीदबा यामना फजना सिस्टेमेटिकली मसी आदम चथरगा कंटिन्यूएशन दा लैगदब थबक अमा खंगनि मसी लैब ngamdri करी होबैनो मसी अहोबसी मेंखलगा मसी लेहंदनबा तौदब यादबनी स्टेट सिगी अमत ngairaba खोगी कैपिटल कोई सगेंग सेनवरिबा सुंबा मफम सिरे सुंबा मोंगदा कोई लैबाइसे हौनते हाबसिगी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑफिसर सिंगसिदा लैतेबा ऑफिसर सिंगसिदा लैतिसिंग असा हाइजाबदुनी कोई लैंगाक पाइरिबा सिंगसिना लैहन खिदाबनेबा अदो हाउजिकती आदुम ऑफिसर सिंगिसु मकोकता सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी याउदबे पोचे मराता संक्रेबा अदो मसिदगी कोई अहोंबा मा कोई प्रोग्राम तौसे हाबतारगदी कोई मकोक तगी फजना कोई चेंज तौबा अदुगा पूरा इफेक्टिव ओइबा गवर्नेंस सिस्टम अमा कोई टर्न अप तौद्रगदी बहुत खक्तना ते डिपार्टमेंट खुदिमक लोइना येंगु बदा बहुत की दा थेंगनरिसे सिगुंबगी सिचुएशन नतै मफम दसु लोइना लेरमगने बको सिवा फमजे थमजके ओके।